Ang ibagang ganun Kaiton ng Mangbay Sumatangwi Sawo Kaiton ni Mangbay Sumatangwi Sawo Jati Dofani Bagay Samang Khainani Khomolong Division Committee Advisor ni Daito Rijagay Ang Khabai Kubaino O Daito no Palang Khainani Ang parti abiyaktini sajonai kauno sanai tai huijanai kauno huitanai hambai ani media bondurano tai nitini je bagai te program pore jengbai nungbai je facing man vlog bele bele nunna hambai ro mangke tini Khomolong Division Committee Party IPFT ni kecam committee na sibaye kedal committee purno gothan hiya aro chini gothan tantro mutabek je member tongmani president hoite member tai ini advisor committee fulfill tai Khomolong Division Committee ha din salsa party IPFT ni joto sodra abo record kin party ni division committee je kecaro bibhinno karon bosoto কিন্তু গোবাং ma kebing khainani porewo division committee samung subida khaimala liya piaba kitu division committee pai thangya division committee khangno tongko kathang tongino tini abona taisa purno committee gothan khaimangka ang belai party IPF ni kongai tai ani ব্যক্তিগত ongaibo tini division committee ni tini je tangsong party IPF ni je ideology ba bini hamjak mana je tini porto tongko kiye tini purno committee taisa khaimangka ang belai barang khani bishas tongo Khomolong taisa party IPF kaham kaisa jaga tuli manai te jaga phainai te Khomolong age je party IPF ni je position tomani opposition chen tai dc tekla kiflei man abo belaino ang iya khaja askan tini ব্যক্তিগতভাবে আপনা আং সানা নাইয়া কিন্তু সাংগঠনিকভাবে जों আবনো কাইসা প্রেস মিট খাইনানি जों বেরেদি दङ जों साग्लायनाय जे अबहाय तिब्रासानि नांमानि आन्दोलन खायथानि तो गोबां मा जरावनो गोबां मा गतना आंगै फायो अबबो तब कटालिया अबबो मिनि आन्दोलन माने बसरनि सिनि जों हंकं खायफायजा ताई टीएसएफ बा टीआईएसएफ नि भिति जे खायजा माने आन्दोलन अब तिब्रासारन बागै जामानि आन्दोलन नांमानि आन्दोलन इभेन जों थांनाय 5 বছর যে 18 সরকার ভাবে পড়েও তিনি আপনি